هذا مري هربنا تبعنا مخاطب وهذا كان لفا موضوع كي فلا موضوع نبس موضوع فلا ما بقى موضوع أما كل دتين كما كا من هربنا هذه أربعة لمن هذا إسلام دين هذا إسلام دينا به كتور المباح كذا هذا أربعة من إسلام دينا به كتوم ورقينا daerah thaka wahaka dikidan ene kamako pudut kolga terega mawduwa insa kurungotum megiteren detin kamaka alialo wale veto badani ade fortama islam dinaki ko bato ade hame akoka ke qur'an ka allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'aiba inna dina inda allah al-islam Allah subhanahu wa ta'ala hazrat ka deen ki islam deen kir quran ge ayat ka bigoto bes eba wahi qurba hame ko qawl minna islam deen ke ko banda swal kurumum qawl minna faharaga bunu ekashe ke me ei kidma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke machan Allah subhanahu wa ta'ala baawale be deena shariate इतना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंच पावाले पे दीना शरीयत ये इस्लाम दीन की फहर गड़बड़ में नबी हम गुनो बड़े विधान अदे में हम बड़े जिकम गवानी नमा सवाल अन्नानी कुरेगे रसूल बेकलुना ईमान भी मीहों नके कम गवानी नमा ए कोम्बे कीये कुरेगे रसूल बेकलुना अल्लाह पावाले शरीयत ईमान बे कुतुगा अबे हया बे फफावा मीहों ei kombay hiye emihun ei muslimun ge mi dinu ge terega himine bay hiye notanu hiye kuriga ayatuga midiyai Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga deenaki islam deene ehkamu islam deene ke ei idma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka macca bawale be deene arun kam bodinama kurige ummataka bawale be shariyata nuata kurige rasul be kana ema be mihum mi islam dinu berwa pada hal take mederiwe mihe awun bani jukum goni nam e ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam te bawale be dine awun bani jukum goni nam e mi ga fusuru min e bawle e mi fusuru misral kurbiya mirege mi wa kolga terega safegin dan adkin qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi propa fa e Ibrahim alaihissalam kure dua fulta utere dua agotuka rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka alami ge raskala ko raskala ge furihama gotuka ke mamwa demi hum kamuga timamen lafande ei Ismail alaihissalam ay kalifan ade mitna ga benu proba lafsaki muslimaini de muslimun kamuga lafashi dengar fog mi angawne adi ibaras kalange furi me kema wa ummate alamen ke dari pas kolom mesla pande kita agas ben muri ma lafsaki ummatan muslima muslim mi lafso ben muri fa wani ehna ayat ga Allah ikraba ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ibrahim alaihi salam nuwe yahudi kam gaves adi nasara kam gaves kalefanu godanu nave walakin kana hanifan muslima ene kamako ekalefan woni baadil magun kibawe hakko dina tabawa muslim kamge e ibrahim alayhis salam e bab tabawe dina ke e islam din ko ekalefan ke muslim ko ka mi ayat ga sallallahu subhanahu wa ta'ala mi sifa korobani ene ayat ga Allah koroba wa id awhaytu ila al hawariyin timang Allah hawariya bekalna wahi kore behedu ade hawariya bekune ke Isa alayhi salama imam be ekale kon hari uke orbe ashabum ebe kalande pelu kore lafz hawari bi lafz timanas kallange asha timanas kallange rasulan imam huma hawarina timanas kallange enge behedu anma qurashe pahe hawarin dennewo timammen imam chema ai timammen wane bolaba imam getibe bayakamga Allah subhanahu wa ta'ala hege wodigan nawashe mitagas mena qalu amanna washhadu bi annana muslimun imam nake muslimu
khamugahiba Allahu ekiye wani kannawashe ebe kurige rasul bekalam goalema e tawabi mihuna bes qur'anuga takrar ko etan ayataka muslim will lafsu takrar wegen as fa ebe adhenkamum kurige ummetaka Allah subhanahu wa ta'ala fono rasul bekalam nan imam mihun emihun gas deenaki e ama islam deen e deenuga wahaka Quran me angawani inna deena inda Allah al-Islam Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga deenaki Islam deene e Allah subhanahu wa ta'ala baba levvi shariataga sulbekona baba levvi shariataka imam be komme me yakos me Islam deen me namuge terega miniki midani adekum e Islam deenaki e algumenge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam machan Allah subhanahu wa ta'ala em faham bawalevvi deene kotuge no me namme Allah subhanahu wa ta'ala bawalevvi Islam deenuga tafaatu marhala tawga e shariat tafaatu igen asfawe egotum me shariatuga tafaatu angatake ekle gemwe namme deenaki e Islam deen kamuga wegen wasfame wani ademi Islam deena behegotum kurinde nebihen deting point එක බෙහෙවතු අවබෙන්න බේදු වාහක දක්කාල වෙන්නේ අද එක්කමකි ඉස්ලාම් දීන කීමේ රහමතුගේ මච්ච එකලිගම්වා දීනේ රහමතුගේ මච්ච ඕකාතරිකම්ගේ මච්ච එකලිගම්වා දීනේ Allah Subhanahu wa ta'ala wahi qur'afawe wama arsalnaka timan Allah qalil fa'un nuqulume illa rahmatan lil alamin alam takaba rahmatikamga menubi emara alam taka insina jinnina adi dunu supasu janawaruna adi kainat Allah Subhanahu wa ta'ala fatwa ma uriha takitega bes rahmatikamuge timan Allah kalege faanu fonubi emi qur'anuga Allah Subhanahu wa ta'ala angawafawa am engemen kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonubu e insina jinnina haywanuna adi kainaka gawa uriha takitega bes rahmatikamuge Allah Subhanahu wa ta'ala fonuba kale faanu mani ada mega kut tafsirta kalum dar or men feeling ebade e hadis was pulaga baade qudsi hadis ka ya ibadi Allah Subhanahu wa ta'ala ahi korpade mi ya ibadi timang Allah ga aluta konne inni haramtu zulma ala nafsi timang Allah ga zat fula haram korba fi me aniya verikan fala tadalamu tibamin bayaku anbayaka aniya veri nuwashe e aniya veri nuwakam koni namte koch tonnane ekuri kama tawantaka rahmat onnan jehene em aniya ekomis fe kam gavis aniya veri kan upi wadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalang zat fula bas haram korwa algun ke batu se haram kame kam ga lawafa hadis bas fula gamena ni inna Allah tabaraka wa ta'ala كتب الإحسان على كل شيء الله سبحانه وتعالى لموافق وني كندالو وافق وني هم كم كويس إحسان تروما فإذا قتلتم فأحسن القتلة تبامي قتل قراكم قولين بس هيو كتوغا قتل قراشه وإذا ذبحتم تبامي متذبح قراكم قولين ما جنوار قربان قراكم قولين ما فأحسن الذبح zabha kurumes furiya motoga waha ragala ka kurashe wali yuhita ahadukum shafaratahu paide be am tuge katla kam godina ma e katleve wali not hanjaru tunu kurashe ege miya tunu kurashe wali yurih zabihatahu adi e zabha kurve je qur'ana dui fasih ka ma aguga likome ganda fata kot kate be am hu kanta kurashe e malgun men itti zabah pura hinduga wes yang oga tiri gotuga en merangala me be kodawa pata gotaka eka kuruma algo menna me wani irshadu debba hamya kalgon men danna ane mashhur hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam masule ke baade angena ko narake ben wahaka ma bodu algo zaman balak ma aniyaveri amarta ke hingyaga nenno nama wes janawaraka medu ena kuri kami kesawung yang eminya naraka memang hadis berbahad dakhalat imra'atun nar angkenaku naraka mana fi hirratin bolalaka kesawung
ربطتها فلا هي أطعمتها فهي بلا أين وني السافة أدي بلا السافة هي كاكا بس نودي ولا هي أرسلتها تأكل من حشائش الأرض أدي بلا دوك بس نودي بلا أمين دي kita minta nungguci hoda gen kaka kan duko bes nule adi pandefa kaka bes nule fa ebotu ga ke pola maruye adi mi kamu ka so mi ha ko naraka baba haka kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbu men engge umu ko ba ta arbu men mi gilin kan nabi fila arta ki adi ei ko kudu janawar ka me duga ek puri kame ke so e maru e dium go so yang mi naraka baba engkam goni na me e pura boditi kantata adihasakon insanunna adihasakon aila mi haka adihasakon man bafana aniyaviru kutum arbu men kame ko fikam goni na me ege ububa ek mo rakatri kan ege ha member ke wane kame kan arbu men ne bade mi wahaka ade mi kantata ko bes arbu men ege ha wage bedali islam diinuga aniyaviru kan dekolo member అది కురిందనే అని ఎవరికమ దూపల్లకం వడినమ దెం బాకి ఒన్నాని ఓగాతరికం రహ్మై కులును మికంతత हमें को गाड़ो में ना में इस्लाम दीनुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरू प्रभा का हुकुम तक बदल में फिनकिंदा अनेक मगे कंतत लुई फसे हो पत्तु मी बाव सड़को में ना वर कोड़ा फिनकिंदे इस्लाम दीनुगा हुकुम तक और में bala dirasa kullum mista punna lui faseha wane gogutak Allah Subhanahu wa taala hukumta kandalwa ade hukumta bes itora lui faseha wegen da goitake wani lawafa ad kit Qur'an Allah wa qurbafa we yuridu Allah bikum al-yusra Allah Subhanahu wa taala tibamen edibudi kennawane lui faseha kote wala yuridu bikum al-usra tibamen adati mudu kote Allah Subhanahu wa taala edibudi ken nuete mi syariat ke hukum tak orang men bala bisna burung orang men ke hukum tak dirasa kolom orang men par am kom bodu ko te ka fenigin de islam diinu ga hukum ta kadala ba fa wani orang men ke insan ke kiba kuri nukulun tiri kama hama ham wa pada ko te ka nukulun tiri insan ya amal kurewe pada ko te ka ade ene dimawa halate gotu ekanta gotu kuru manu prati kam godi ne me pura faseha gotu ka mi hukunta badlu gen da tames aw wenne fenigen de adalgo me namaz kuram e Allah Subhanahu wa taala farad qurba fa wa kame komme do ko fas namaz e aw men balihad gawes datur mati kam gawes uriha halate gaw men kuranji he aw kame kam ga labba fa ekam gas aw men lui te ke bes me wani debba datur mati kam ko wani nama aw men namaz jamu kurum buddha qasru kurum buddha wegen ebade wudu kurum ga algo men adat kam me dori kam goni nama tayammum kuruma badlu wegen ebade namaz kurum farad namaz e kolam mur algo kurum sharte kam ga we hindu kolam pure namaz kuruma upradiyam ba miya ishile ide nuwata osobe we namaz kurum mes islam diinu gautta kurba fa we ade mi islam diinu ga muhimmo rukune gas Allah Subhanahu wa taala deba fa wa dui faseka ehne hen alpan tawgo sargo menna mi dui faseka kan fenigende roda ga sargo menna mi kantata fenigende bade hame ako gargo menna islam diinu fenigenda ane muhim musifa ki adlu verikan insaf verikan adlu verikan me algon muru algon menge terega amu ko mi ve lafsakam gawa hama kan ei adi adlu verikan mennu hama kama adlu verikan ei tafadu dekam komme halate ga hama kan ei adlu verikan kamuga no hingada misalaka kula kujjaka kande baitatta kande tatta kande mimbara bodu mi kande mimbara eki hama kurave nechenno namese kamuga adlu verikan ebageneve ekujja shikama mimbara bodu mi hase shikama mimbara kamuga wadi nam emikine adlu verikan namese ko hama kamen nade islam dinu ga mi anane adlu verikan ga wahaga komi kamaga adlu verikan sifa admi adlu verikan ga sifa islam dinu ga waragina kantate ga ebave namase gatereng ekam ekwaha kamitaga sikur kollewe to paul balani
कितमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर बस पड़े गैस पावे और दन्ना फरीदा बस पड़े ला फضل لعربي على عجمي एवस अरबिक का हेवकम मैं का बेले बिगने नुवे अजमी के मंचक वला अली अजमीन अला अरबी अदे अरबी नोंग हेमी एका बस मैं का में मतिरे का बेले बिगने नुवे अरबी के मंचक वला अली अबयद अला अस्वद अदे दोमी है का बस एवस मैं का में इतरु का में बिगने नुवे कलमी के मंचक वला अली अस्वद अला अबयद अदे कलमी है का बस मैं का में इतरु का में बिगने नुवे दोमी है के मंचक इल्ला बित्तक़वा दे मेनने इस्तिस्ना व हाल min komme be ko ane pege mancha mave mativeri ganda koi ei taqwa verikame emiha kula sawun ene mave gene nude ene ke waki nasne ke miha kamu ene waki ma kame molkame Allah taala hadratuga ad mujtama basti be gene nude ene kamako mistakun Allah subhanahu wa taala hadratuga tafatwa gotaki amamge nuwa gotaki ebeki akhlaqa iman kama dina hurmatri kon iduma jumla ko tek taqwa wer kam ge wa kame nani e taqwa ko so domi ha kalomi ha domi ha gamanche bes mave itur ve ke midani den e fa mi angamani annasu min adam uriha insan ki ismi adam alayhi salam ge darinne emi he ke ei ma mi kam ga ves molmi ekam ga ves e mujru ekam ga ves alwari ekam ga ves rasul de ekam ga ves mi emmana ki mi adam alayhi salam ke darinne wa adamu min turab adi Allah subhanahu wa taala mi adam fan eddevi turabone mi muge aslonne adi mi islam din haqiqatu ves ene guriha philosophy taka ene guriha duniya go nizam taka balairuga islam din thapatu genda muhim mukamme ei guriha insan laki islam kamuga ves islam no kamuga ves emmenna ki mi Allah subhanahu wa taala fatu mufaddima adam alayhi salam ga darin kama islam din kabul kura bay din tawga bay philosophy tawga bay kabul kura tawga ei pange channo hamaya ku ga ade riya mi hunna kismi adam alayhi salam darin kamuga islam din kuna bunu mi hunga beduga menna farab kura vene saw besme enawaki naslaka oke kawmaka oke kuleka umu tafakkure ke nuwanakam mi kama buguda kiyama umu ebade havi ebade amayaku mi hakita matveri kam gaves komme gote kam gaves mi insana Allah subhanahu wa taala ufata pawani bimuga aslu kam ves mi hadis ga ebade mane ki emi heke ei hoda ve kiburu verive ehme macha gada kanda kam mi henone ever nikam digote ka Allah subhanahu wa taala fadawa fa mi heke Allah subhanahu wa taala kiyama gatum no gote insana ka nete mi katata mi hadis ke terega shamil ebade ade mi argumenna media ga adwi evene bismano bas bay mi hunga bu quragotu ga emi hunna ki ei ehne en muriha insano ga mancha ma qurba ba bay kamuga emi hunga bu qurani emi hunga imamani egutuga emi hunga ni bistakuna muamala baskuru gendani ad misal ka yahudi na pada kan gori nama e emi hu waragadi imam ba imamume Allah subhanahu wa taala ikhtiyar qurba fa bay egutuga emi hunna ebunu emi hunna ki ei Allah subhanahu wa taala ikhtiyar qurba ma qurba fa bay ke ehni muriha bay ke mancha en emme ke emi hunna par nikameti bay adi insanu kam ka deke ka lazim husnu adi egotuga emi hum muamala kurum meedo segendani puri gas genda undiye de meedo argumenna ekata ma bodoko amako fennamu medani hame ko argumenna islam deenuga fenike mida anekamaki islam deenaki mi puri hama diriyulumuge nizameke kotuga argumenna islam deen fenike bade adalum duniyega me yogoto koi bay din taka din thagoto ga me deke imam wa kan taka pala aruga emi hoge dirulum ge huriha kam ge ga shamil ge wa to bashaji fa wa
dirunga nizama gotuka emihunga din alwana kan nufene misalaka kurindenne me yahudi na balagan koni nama emihunna ki en istawga mancha ma amatir bay gotuka me pura muamalata vives hardana gabul kurumen no kalu menna pedikin ebade ameyago mistapuna kore muamalat hoga anbi has insane kam gadeki adwari kam muamala kurum emihunga onna sifenno algon men gatuga wa gaun hoga puri bay din taka badal kam gavies alkom gabay ka kanta tamri kam gavies bi far kurma khawinya mingos de mingos med onna je gulun taka de gaun tagu de med onna je gulun taka mifanda kanta ta emihunga dinu getere as pawa kanta tekennu enekam islam dinuga alme fenike bidane bi ha kanta take bismiga shamil fawa kan Allah subhanahu wa ta'ala kunje alkom ge kanta wa fadan alkominge mujtama ge de farunge meduga onne kulun taka muamalat islam dinuga wani angawab adege tun alkominge aala meduga onne kulun taka wari kavenya mudabehuma ade de gautoga kulun taka wanje gotuge khulasa usul take islam dinuga wani bayan kodwa kayumbu mutere algun kanje ene ko bawate kama algun kaga nuwan ko bawate kama islam dinuga wani bayan kodwa ad islam dinuga mikanta bayan kodwa furiham ka mikanta taka misaw pataka yahudi yego malam ko to bes boda fawen hoy kalen dinuga kadoha je kurang isina na gotan deves ganna di fe opane Kalau bahati ke Islam dinu ekan tetap besane bayan kutip kalau haja kurma kalau mainan kota kalau haja Quran kota tahiruan kota ini akan tetap Islam dinu gawani bukan ada apa Islam dinu kimi furi hamat dinu nizam है वो तो का वहाँ कम और मैंने फिटिंग के बदे हमें आपको का मैं फुरी हम कम करते रहेगा मैं अकीदा मुस्लिमों कबूल करा अकीदा है कि साफ़ो ताहिरो अकीदा को तो फेनिके के बदे शुरू को कुरमा Allah Subhanahu wa taala ya syari ko kurma fada emha kan to ko tahiru ke ba saf sida aqida ko to ba ade ame ko ga Islam dinu ga biwa alkon ta kalun balala hindu namal kurma zakat dinuma rodiya mikan ta kalun balala kam ga bis abu menge nafsu tahiru he nafsu itura Allah Subhanahu wa taala ya kutam kum ke itura ekam go so dimag hashigada dimag aila dimag mujtama was ege faida ta ke pura kan algo menna mi algo getere mes feniken ta kan take hame akuga Islam dinuga wara bodu samal ka mende fa ebawe akhlaq ke wakisi fenno kulna sifata ka Islam dinuga wara bes bodu samal ka mende fa teduri kan amana terikan abul werikan ifeterikan teduri kan fata uriha ma mati beri sifata kan Islam dinuga wara bes muhimmo samal ka mende fa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bas fulakan ne qiyamat hoga mizan hoga emme burai che ko toga bedige midani riveti akhlaq mizan hoga qiyamat hoga emme bura che ko toga begen midani ame akon nende bihe Islam dinuga me furiha kam ga terega kanalu bafawa syariat ke hukum ta kalu ba kam ga bes me hukum toge furiha makam penigen ke bade hukum takama di kaum men unko bisnalu dirasa pelum ame aku ga me Islam din algo men badalamu fenigen da ane haqiqat ki Islam din enihin din ta no deheni aqida ta no deheni hem bismuna medugawas emi musulmani kama ko tibiha indega emi una ko sulmani kama ko tirulumuga ma ko Islam din mane kolwada baba Islam din ada kolna hada ada firnuwe ekori kam gole be kam goni nama ego to ga eturi kama amanatri kama ko emi hono muamala ko Islam dinuga lawafa ebabe hame ko ga
kuri ke rasul be kalna kalna balakam goni nama kuri Allah subhanahu wa taala fa rasul be kalna imam wa be kalna bawa le fitna imam wo iman kamuge rukuna kamuge aswani lapa kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat ga wada ga tu kuri ke rasul be kalna bawa le fitna be kalna rasul kan hisabu baatu gen ti kino ene kamuge algun menge iman kamuge rukuna ko to kanda aluba mani kurige foitta kasha kurige rasul be kalna imam wo e be kalna habbu ihtaram ade be kalna ekore masikkat ke habbu masikkat kama Allah subhanahu wa taala fa habbu rasulun kam ka kabul kono islam dinu ka wani laba e islam din no de zamanu galu me kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam majja bawa de shariat imam wo kurige rasul be kalna ihanatari bahe e foitta kan ihanatari bahe gote amal koru kalu men budde wegen node ei Allah bawa de fitta kama Allah wa rasul kama mi kanta kalu men imama kebeje ad be par be kala bahus qura hiduga munaqasha qura hiduga debaswa hiduga by far ei ilmi bahuse kamuga amote ilmi bahuse kamuga wange beje namas by far ankole maja no da lana ko kas be kala bahus tan ke bakolle ekamugas eba kuri odinge bade egotom mide joke egotuga annawa ke kamga bes alwamena muhim message dibe chika bate vivaha nangadala ad muslimaka yahudiya nasara ka bahus kore midani hakumoga tibi kombayto adi sorga dane kombayto bi bahus yahudi miha gawaha ke ki timamenne ki Allah subhanahu wa taala ikhtiyar kore be hasabai ke timammen ikanye sorga dan nasara miha gawaha ke ki timamenne ki emihun fahum Allah subhanahu wa taala follow be Isa alaihi salam imam gati baike timammen ikanye sorga dan muslim miha ke jawab ko baat muslim miha bune yahudi miha isbar ko khalemen surga dakam goni nama timammen khalemen akodan e harmen khalemen ge rasulullah imam wame adi khalemen Allah subhanahu wa taala baawale foda harmen kuriyam gotu imam wame em khalem surga danya harmen dan khalemen ako nasora mi haya hame gotu ngomne khalem surga dakam goni nama khalemen ako ka harmen surga wanna nama harmen kiyes Isa alaihi salam rasul kama imam ge tibi Isa alaihi salam Allah baawale bi fotan imam ge tibai ke timanna men em khalem surga dakam goni timammen dan namaves timammen surga dakam goni nama khalem ekaka busmodeve e yahudi khalem timammen ge rasulullah kan imanen nomo e timammen ge fotaka bus khalem imanen nomo e maharman dakam goni nama khalem kan udeve hame gota nasora mi hai bas mi jawab dini khalem timammen ge rasulullah ka timammen ge fotaka iman nomo timammen surga dakam goni nama khalem ka suruge udeve maja enondo namas hakku message hakku wahake mataga bayan korweke medani awon islam khas wekenda muhimmu ma maturi sifeke eni rasul be kalna imama ebe kalna fitaga imam namas mismaroga metibe ehne samabe dinaka nisbawa mihu awon menge rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkar pura adi awon menge fitaga semihu inkar pura islam dinu ma kam gawaha kam matir kam gawaha ka puridane me wara ina enkal te kaw men ba ka tikinan amma sege tere me detin kam ka be gotum me du gawaha ko me amas kore du'a ki argument ke no basaha e bas qabul ko adi islam dina be gotum hakku malumat be e gotuka sabit retibe be kam ka Allah subhanahu wa taala wa levum adi Allah subhanahu wa taala dunia ga hayatu dosta vet ko ma Allah subhanahu wa taala wa gotuka ekanda hange badlu التوفيق الله سبحانه وتعالى أرجو من بركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته